kumzlo inabi anike mukutsugo tupulani tsala katanikine no mukupungu ishiage khazam thu sa githe akoto khami pisni United States of America rakumi WWE wrestling la kivejekyu aje hak hogan ipikyu ye United States rakho Florida State Clearwater Pool panakilana akhu kahave ipi eno dia anigni tsalolono ipi asa githe no pikyu no paye cardiac arrest ipikyu kas kalvekyu gongno pa akhu kahave ipi cardiac arrest ipikyu kas ye amlo kas lakhi ipi hak hogan ye apnum pe hotsni lakhi shveno pa akhu kahave ipi Paje kuchoye Terry Jane Boli ipi paye Hall of Famer laki gi cheni ipi ko pana amlo ka sakal vekyu sasatim to mona chilvekino police ni to mona karlona ige ipi ena EMT emergency medical technical to mo ge ige ipi ikimo vimla ve no pa ka ka have ipi hak hogan ye chigtokul hota chempengo chigtokul hotokum pe glo kilo ye paye WWF wrestler JKP mi shi ipi ena WWE loge wrestling JKP mi laki shivai ipi India ga khumi Google CEO co-executive officer shakyu Sundar Pichai Ayeghiqha la igona kinimi laki billionaire laki shilvai ipi paya apnum pel hopung kth ena paya guka dollar 1.1 billion agemi laki shilvai ipi ena tie Bloomberg billionaire index na pe ipi Sundar Pichai katani kineno chigpungum pelono Google CEO co-executive officer shilway ipi ena pana Katanikini na chirito kumpe loge Alphabet CEO co-executive officer EPQ title itlue ipi The Guardian society tino anike mukubidit salalono pikiuno Thailand ga khu guthungo Cambodia ga khu guthu kma dolo Ayeghiqha no aga khu kma dolo agushi ipege vai ipi Cambodia ga khu gushimi kona rocket bomb khamingo artillery bomb khami Thailand ga khu guthulo Tamwen Thom Temple ipikiulo akum to shi bom vesi kiu gongno Thailand ga khu gushimia kona amkhulu kilauno Cambodia ga khu guthulo Cambodia ga khu gushimia kona ngoche kiu a Saint Military Support Division gushimia ko headquarter la bom to mo vesi ipi ena panonga akio kami pe thana lena bom vesi ipi ena aga khu kmano agusha kiu hipolo Thailand ga khu civil mitimi chege khakhia aga ka hawai ipi eno Thailand ga khumi akhu ka have ke ko dolo timlakhi ye apu apnum pe ka chesha kyu lakhi ipi eno Thailand ga khumi agushimi lakhi ge akhu ka have ipi ikimu Cambodia ga khu gushimi momo Cambodia ga khu civil mi timi khije akhu ka have ke la ntum she pisin pe ipi India ga khu Goa state la Goa assembly lo bill ye za lakhi ashigani chalolo nom la pel kyu no Goa state kumzlo timi khuna kono ishunga allow ye atsawo timi gangno akam sapu shi cheke ko pege cheke no momo katami law je cheke no panong ye aye za ke kelona huka fine ketanil ho pungu sipen kyu shivai ipi eno panong ye akhi kuthu dolo aku kila kha tha ke pusinani ipi azak tem la pelwai ipi eno Goa state assembly bill pass shivekyu aye za ke tipo ye The Goa Animal Breeding and Destination Regulation and Compensation Bill 2025 ipikim kono safani ipi aniki mukubidi anigini chalalono news 18 sasagi tieno pikiuno India ga khumi kiptimi lakhino Singapore Jewel Changi Airport kiyo kungo alo dukan chige bidilono anemga hukan la kuthuno katanil hopungu me pukawe kiyo gongno Singapore police mi kono anigini chalalono pa kalwai ipi paya apnum pe shege tache ipi ikimu paje ye pitsin pe ipi pana dukan chige bidilono anemga tomo pukawe kiu ye adok shwashwe kimu hepo pinido anigini chalolono police mi kona pa kalwe ipi ove kiu amha khi chalolo pana Singapore phugilo igi kiulo pana anemga khami puka kiu CCTV video juthoge ithulwai ipi Hipo Katanikini no Mukupum pe Batulogi, India Gaku Kiptimi Lucky, Ajay Singh Sagar, Apnum pe Shigitsni Shakyu, Lakino. Singapore Changi Airport Kyo Kungo a Hipolo, Dukan Nemga Kami, Stationary Nemgango, Chocolate Mithai Ena, Shunalanam La Pelkyu, Anemga Tomo, Lak Lakino, Katani Chibidime, Panapukaveki Wongno, Police near Konopak Alve Ipi, Aniki Mukubidi, Anigini Salolo, Free Press Journal Society Teno Picuno, or Vicu Salolo,
Apple company la co-founder si chekiu Ayeghiqha Steve Jobs nonga apnum pe mukut so sha kiu if Jobs na British show limping star sha kiu Harry Charles apnum pe mukut so sha kiu sa se Clark pushni pi akbu shwa ipi ikimu pama ye kuglo kila Clark pushni shan kilo pitsin pe ipi asa ki tino pikiu no if Jobs ye United States ga khulimi model JKP mi laki ipi leak mi shni sha kiu Peter Charles ye New Year Empire ipi kiu lage member laki chini ipi India ga khu Delhi phugilo Parliament House la akupta shi kiu lo Union Home Minister Amit Shah na Manipur State law President rule yeza itake pei thake putsa resolution move Parliament la igikemi kams sa se kha tha ve kiu kilo no itake Manipur State la akhe so dolo President rule pei than kiu shivai ipi ena President rule yeza pei thani sha kiu tipo ye sage khi chik thu chalalo na hutuni shani ipi ena Biren Singh na Manipur State law Chief Minister Shimo Vinyana Katani kini na mukup ngumpe subakhi toku chalalo no resign shibe na Chief Minister Shimo Vekithiu hipo katani kini na mukup ngumpe subakhi chikth anigini chalalo no Manipur State law President rule yeza pei tha tu ve no sarikhi chikth anigini chalalo akhi so ton kila President rule yeza atgo tipo no kishe khavena ni ipi ikimo Union Home Minister kona Parliament la kha tha ve kiu tekila no igin kiu sarikhi chikth anigini chalalo no akhi so gang no President rule yeza itagi hutun kiu shivai ipi panong ma itagi Manipur State la President rule yeza pei thani pi akpu sha kiu tipo ye Manipur State la a khamila iti tolomo akpna ipegi chekiu gongno itagi akhi so dolo President rule yeza pei than kiu shivai ipi eno tilikik mono India ga ku central ye pikana Manipur State la President rule yeza pei thani sha kiu tipo ye assembly election ki kishege akpna kumu kahana shinipi akpu kiu gongno ke ipi Israeli Defense Forces Ushmia kono Northern Gaza Strip bet onon ipikiu ala operation shikiulo Palestine Hamas terrorist halami kono katani kini namukuk tumpe relax ni tupulani chalolono panonga Israel ga ko kibbutz ipikiu ala Israel mi kovut tractor yeklu lakhi pukave kiu lakhi gi phulwai ipi Egin kiu amtha khila United Nations ga khum kono akapta shini sha kiulo France ga ko President Emmanuel Macron no Palestine Hamas halami kono khwa kiu Palestinian state recognized Shivenipi akapu sikiu gongno United States of America ga khu yipikango Israel ga khu yipikana France ga khu President Emmanuel Macron igon akipimitse ipi United States of America ga khu yipikango Israel ga khu yipikana pikiuno Palestine Hamas terrorist galami kono ovekiu khatani kini na mukuk thumpe relaxini tupulani chalolom Israel ga khu alo rocket bomb khatani pungu vesana Israel mi timi khatani lakhina akhekini pikiveno Israel mi timi akhekni na lhop ngulaki angkalana kalveno Israel mi timi tomo angkalana shiptha ve ki tipako kumse France ga khu President Emmanuel Macron na kumsna vai ipi ena France ga khu President Emmanuel Macron na Israel ga khu kupumona Palestine Hamas galam ya ko kupwa vai ipi aga khu yipika kmana akipi mi pa sei ipi ishif sa ki the hipado nong kam chishkim thi